Mari pelajari lagu-lagu pujian mandibata ende-enden persikapan persembahan nomor 353 sir judul Kami Umat Do. Nada dasarnya buat kami do sama dengan D. Mari sendirikan selalu kata-kata nah. Kami umat-Mu, oh Tuhan, ngadep lebih altar-Mu, alurkan doa kami, oleh pendahin umat-Mu, kekurangan ras kekoten kami, alokanlah oh Tuhan, riau kursi litibas kami, diandaskan kami bantu, pasun dulamin oh Tuhan, persembahan umat-Mu, persadalah-min ibas kurban Yesus Kristus anak-Mu. Stand
Tuhan, persembahan umat-Mu. Persajalamin ibas kurban Yesus Kristus anak Tuhan. Selamat berlatih.